Keguma mwancho wa umurindo chaptukireta gekeye mugore chinsa inye chimara kuba yarero tariki ntangani keguma yomotinyu 12 mwaka yoiga o 2024 nabwo chinga cyabene keguma tugukwalgania asekyonga chinsa inya senchera yobo ikranu ngo konyera tuli tangani ngani gozo sanga ya mase ya mokuru asumuro imanyerero no muri kyo ito Wilson Makori nchenkoro ko brand saginisena kabene nto ikomayo. Keguma mwancho to kwaliania asekyonga chinsa inya senchera yobo ikranu kumanya boy goli skura rero nelitskoli kolikere na kumolekera mangana rengete binyinyi nabigo enyamore ogaiga sense ya Kenya nabigo mwaka 1984 naliye kesi getanga nikiguma kebinyinyi bigabya enyamore kyaligetigwa sense ya Kenya nabigo myaka 40 magega yani serikali yense ya Kenya erase birundo yokwene kyanga ngo sirire nyinyi bigana bigo ko bitangera seberengo byegoroke mukolere litan kingman kukonyorya tu kubwatekana norobokirwa bwango iga niga ebinyinyi byeyirera abantu wetane kiriwe 20 gusiriwe mabwa basama aso mwaka 2023 nabigo wikraboni go kukonyorya tu estimate go sabantu wikebirengo bi milioni ya mochini gutanye nigwamenyete nebinyinyi biga hase gati y'abantu abige chimi milioni ya mochini gutanye abana nigo bale wikebirengo bya 76000 nigeri birengo vya abana boyiko chinga kechecho ngati abiga bametre binye biga 1.4 million na nigo birengo bigoro kigma bire byabasaye gwe kemyaka 30 nene in between 15 and 34 barabara basaye we kraboniga abara sebirengo bya 75%. Akolenda boyiga soroboti oruo nigo bwa molekirete county chiri cyalikirie ama cyalikirie bikesi cyali kesi kiga yose birengo bigoro abigo county ntangani kiguma ne county eri ya Kisumu wika ase birengo bya ikomine ya mochi ni gutaisana nebere yama kubatu namba ibere ne county eri ya Homa Bay ase birengo bya ikomichi ni gutaisana nemo yama kubatu ne county ya Migori ase birengo bya ikomichi ni gutainye nabigo county ya Siaya ase birengo bya Kianda chinuguta isano na isatu bigo asoroboti urunigo rwabwa tugete boygo county chiri cyalikirie ebinyinyi bigakwambukera se birengo binsekema nagati yabone chinsamo chiri cha Tana River Isiolo West Pokota ebyonsi bwate birengo bya 0.7% yabwati wana Marsabit ase birengo bya 0.5% abiganseme ya Mandera 0.3% abiganseme ya Garissa 0.2% na nsema ya Wajir 0.1%. Kolende chinga kechicho nigo boigoli skweli gali ya molekerwa se county ya Kisii asomo waziri wa mangana ya wachenu wa se county yiga Ronald Nyakweba niga bagati ya wale basokia na guchengera na kulile mangana ya skweli ga bakubwaterana nenya gitaliana ya KTRH nabwo nabwata nikorwa se byombe au chinga kiboigo muri kwita Isaya maobe atwaliganira roboti rokobwati. Akero ensengi mahaya alingi guchengera lituko ly'enyamoreo county ya Kisii nigetatigara maiga hase yana kyomuyego ywa segeti ya sameta asenonyera boigo mu waziri bo bachenume county ya Kisii Ronald Nyakweba bekiriteneni unaye na mbenene yabasacha nigo batareso kiburonge kubwaterana egere kurwani ndwali ywa sata birubna inambe yo nigagenda tegukina lituko aselinde bakore voluntary HIV testing bamanye nga gose mbaruareti asengencho amangana ari uchunguzi nyayo kora ne yale kora kaninga bijane vinge osaba muri abange iko baruareto burere uri bwo kimi na bago sambaza ase chinka cheda satomenyete yani asenjerende ego tutagete tom abagaka baito na abana baito abamura bayimokerere igoro na barabu banyoro bumanyo bwe HIV nabarabu bamanyangana cyuburiro bogo konyo linde mbogenderera asabanta bange si nsemo yende Nyakweba nigatebire nk'uko ganinkoraro kwa abantu bonsi go cyamo naboigo koralia ko ene kingango kwanera bale buruiro bwase cinchira cyo bwikiranu naboigo kokora nonya no konengenta bali bamenyete amono buruiro bwo asatebire buna eyinese ya kiromonto na igone libagaligia yokoyerwana twensi bwata nampa moja
to create awareness to nyare ko ruanu burerobo stigma era se amangana yokimi bato nerororo ase Kenya itoka ikarero ase ensemo yaye omwa MCA bwensemo yasamete mukwerero nere nigatebire buna okugani nkoraroro kwa basaye nabo igabana koyagwa maigerio agwenerete yokwene kinga na barabungu bwaterani bwali boikiranwa singencho yokurwania okuranda kwendwa ireyo buya abana baita basomigwe bamanya buna HIV AIDS n'uburwaire ubu naboro butabwati kubwenia chinga kichicho musike sonye nigaburiria basaye nabo igo bali bobwate chinyumo kwelita burungi nabo igo kwene kinga kubeka bali maskani ase chiamate chiabo bunenjira yemo yogokeania okuranda nabo igo kogendera koborro kwendwa aliyo. Let us abstain sex mpaka engakieria etakeire naye otakeire kunyoma onyare kobagokoba n'omungino na bali tunyomete tigango totware omungino oyo. Abanyagitari boigo kurwase county ya Kisii nigo baene kiringo kwambukira kwenya muleo nigo kogenda tukuranda lituka selinde asibagoteba nga ange abantu chiribu 50 nigo bono bamenyete ya monendwali yenya muleo asiboigo babulira abantu bono kuriya chinchira chonsi chokurwania endwali eyo. Statistics chia HIV se county yaito prevalence rate yere 4.4% na inde tokagerete abantu chiribu 48 barwarete urwaire bwa HIV. Tukiobuo boigo nigo bwene kiringa bangi na bange babwateraneti nigo batari kogenda ase chikiriniki egentu kirire abana bakoiburwa monenya muleo kogendera komentekana ase county ya Kisii. 2019 abana babeta infected with HIV ase Kisii county na abana 56, aso mwaka 2020 abana 52, aso mwaka 2021 abana 27, omwaka 2022 abana 35, omwaka 2023 abana 42, omwaka 2024 waikira abana 42 na ntora akoro mwaka bali bameta mono buruiro bono nyana boigo nigo bacengera litukelio na boigo kumanya abantu bonsi ngabesokia na gokorera ubulingoli na ngonya bakonyerekana batwarire ndwali eyo bachake konyora maigelio na boigo konyora amariogo. But when nili disclose hiyo my status nikawa sasa niko free from that stigma yenye ilikuwa inanihinda. Nimelea watoto wangu wawili, they are HIV negative, and bado naenda kumenta my younger mothers wenye wako kwa community kuambia being HIV positive doesn't mean that's the end of life. Inkolipota ligataseni kiagatembe kuruiga segeti ya sameta gegotoka se wodi ya sameta mukwerero ebunge ya Obasime county ya Kisii. Elietaliane Isaiah Mao. Kegima homorikyo ita Isaiah mabasoro bochirwa senchera yobo ikaronkorera to tigarete aseli skolia lero ngokonyura tunga kireta rike mo yo mutinyo 12 kiro mwaka nigensengeme wesokia na gochengera na kulira mangana rengeteli skoli gali nyamoleo ensengema aseli skoli gali lero asense ya Kenya umuwaziri bobo cheno ga sense ga daktari Deborah Baraza nigara liskoli gana go ligereria mangana bokoreria ase sector bocheno ayalenge minobiri ya serikali kuchikone kiangango keaniere okwambokera kwebinyinye biga by'enyamoleo asasanga ega ya mase mkurasegeti kianyayo stadium asomoche o Nairobi. Immense pleasure to join you this morning to commemorate 40 years since the first case of HIV being detected in Kenya in 1984. This World AIDS Day is special to me as the celebration is critical to shape our discourse for the now and future generation who may have not had the chance to see and experience the epidemic in its worst case. We all recall the experience on our continent, the early 2000s, and a negligible number of HIV positive clients had access to diagnosis and life-saving treatment. On the health facilities, they were swamped with dying patients as doctors struggled to give their best to manage the onslaught of devastating opportunistic infections. Homes were filled with graves, orphans who were helpless filled our communities and our country, and all sectors lost a significant workforce, and the stigma in the communities was at its highest.
it was devastating at that time, even as was said by Dr. Rose. HIV and AIDS crisis that threatened the social, economic, and development fabric of the country, and the emergency situation called for out-of-the-norm action. The ravaging epidemic at that time threatened to wipe out communities if nothing was done, and done very fast. The Kenya government declared HIV/AIDS a national disaster in 1999, resulting in a national move towards creating awareness and advocacy for prevention of new infections. And globally multilateral investments through PEPFAR. Thank you so much, Brian and your team, and really we appreciate the great work and for standing with us throughout this. I have seen practically, even working in the HIV programs, what you have done, and we really appreciate your support, and equally for the Global Fund, who are really instrumental in terms of supporting us to reduce the HIV infections in our setting. Since 2003, the government and its partners have built the essential mechanisms for HIV/AIDS management and strengthened public health systems, which mwaziri wa wachanuka igasense ya Kenya wigonige kurategende kurwegwa gochia sebonsi kwerenda chinga kichonsi nene mono ligotanga ukwambokera kwebinyinye biga bye nyamore kurende tugotikana nayo ya masemo ngokoira wikase kenyero ya Kiamirega ikigotoka se ward ya Ichuni Nyarbaru Masabase county ya Kisii somosbati bwe myaka ya gatua asirete umabwa ya se chinchira chobo tutukano chinga kwegomoli ito aikiranas chinsemecho Dan Muzungu na gutumanya nganige kageire amarwa yokwani wa sensemeyo na rairerete ogosiri obugima bwaye na igo kubwatekana na biri yakoreretwe na bakagerwa bagwikaraboniga bagende kune abakagerwa ikaraboniga bagende kurigwa ne serikali asabego mabero yogende gutumuka asenkendu ya keroka no mochano na bego gokumia mega yo musbati bwe myaka igatua Gosiri obugima bwaya se chinjera chobo totokano ase kenyero kiaria Mirega kegotoka emego dia Ichuni me Nyaribari Masaba e county ya Kisii none na rweta tararetia kayo obugima tatugeti Jumamosi tukaimuka ngaimuka mambia ngarari gipara timonyoretie gotebiguna aroche kaino chirogora Ngarigirenda banyakenyero tokatira wekyo tokurigire gorwetirisa tokaro nwaraire inse korengana na nabakwani aba nyagosirani gegotebekana atiete kunywa amarua sense meye egentanda kege kageire koirera aya monyorete goika ogukwa kwaye umusubati ngoni gakoreretwe bochereri n'abantu baetanetie abantu saba bamocherete bakamutibonga karwa mutibonga na ryaruse twa ari mbaya atabwate chinguru chinde kunakorinya gitari akabekerwa amacharia akaiguna mariogande kulenda asengencho konyora arosire agatweka mo nabwatu nabasate saba bamusangirite ase nyomba twache tororo tukanyore matwisi na bebekirense negetambeke bali na babekire kitambeke bali ninse kebekira orege matwisi bekire galusukuborire kabekunse abanyakenyero nigo bagikeirie gekore keiga na gusaba serikali goswana na rimorioka na gukora umuchando yigabwa marua tanchiri anemono ase kenyore keiga nonde bwensi okorete gekore keiga achikoimukirigwa egetambukiro keri chike getindi ante biri yanseri takunya gotokora mariansa kuchigoro eba bane ebonde bwensi komorante amarunaro na handa naringe korukare lakini wikira agetanirie muna bono na ragere to mwana maritara ire atigete bigmarebe mongino yo mtu takonyara bana aba woni gango ngorera tore togende kayago chakera oyo nere konya nere mambo yote toreke gima anya togo kutokwe amaruasi marua mona basubati abake baburike ina abana mongina kuruo umwana oyosoa bakoruo bunyaka yato itaiga na maru na bagambi na basigari iga bago chabo ichibese batiga mabikagenete mabona mabe munaya na maru arentire twachite ro gari tukarigerie somuswati arenge igabekere twera ini obo tukini ko bwacha kigwe erio komanya
ekikirrete Nyagosira agasiria obogima bwaye chinga kimobere oyo gase nigo kenderera ase engendu ya keroka aba bwente kubwatwa batekerwa atwa kera mbatamete tige serikali barigi barigi ntu mwana nchi twakora gento mwaka naki tioto moira mochari twamo rusio chinsa sana ibere twamoweka mochari bono no ara singendu koripoteri getaseni kiagetembe kuruiga ase kenyore kiga kiaria mirega kigotoke mia ichuni wo dimia nyari bari masaba erietaria ne igongoro kwa Dan Mzungu Tiro wechania kimakoro ase chinseme chio chia kiamirega ase wodi ya Ichuni kulende masemo ikase constituency ya South Mugiranga ase county ya Igam kubwatekana nogosira ko Monyankongo ase ryetarikana ongesa oyole bo igo mugusi Monyankongo samangana lingetso kolende mto bitwetana nawe gogo chonga egware nakorosie bintu biko kona korosie bintu nawe gemibo kandemia nigo yokabiro mugama nawe county ya Kisii mheshimiwa James Elvis Omari wa Ongwae abiro yobwangwega gwesoke na gotuma engora ya bene kingman uchiase amate ya Elkana Ongesa asoko mosiria Omonyankongo gega sorongo wagusibe gwesogetie na gokorega siyaye bunenchira na gokorega siyaye buna yabwenerete asabigo James Ongwae atebanga nigo rongora usin tuwasiririe Omonyankongo ke gima roboti urasenchera yoboikrano. How will I know that in a moment this will change so quickly and become something else? I lost my wife. My dear wife passed on the 26th of October 2021. She was suffering from cancer. Abantu baminto ba Kisii County mwensi ase mwabeta more especially bali ba South Mugirango ncheno umugavana oino umukoro James Omari Ongwae nkoira libageriria bene komorero musani ono monene omwana ominto Nyagosira Elkana Ongesa orengo mubachi bwegwara omonene ninde na mayanda amange aso okomosiria a celebrated hero ogerire gusi yaito yamanyekanire globally. Engora yane ya bene eikere isi immediate family abasani abairi na ababachi bonsi bamwabo musani ono Ongesa abantu baminto Nyagosira Ongesa niga arengo mubachi bwegware egiata nambe yemo omanyekane tense yonsi esiyaika ase Kenyamorero bakomoroka buna world renowned stone sculpture abagusi baminto tuasiririe Omonyankongo monene oyega siyaye ngiya yobobachi yamanyekane tense yonsi esiyaika moinyore buna Nyagosira ni nero obachete nyamunchera ase Kenyamorero bakoroka buna Bird of Peace eyo etandasira ase geita kia UNESCO headquarters asense ya France Paris kuru mwaka 1990 mpaka bono nawere naboigo akabacha chinyoni chigotenga yaani dancing birds echichibekira ase embassy ya America alia Nairobi chinyoni ekyo ne sign yomogoko omorembe na okobwaterana okuyagwe chinse chionsi komenta nayo egasi yaye nere displayed ase chinse mwao ase chinse buna Texas ime ya America na Coca-Cola Olympics Museum abantu baminto omwaka 2014 nigo na asirete mono Nyagosira musani ono Ongesa head of state commendation mpaka inkamuira Marekani for Smithsonian Folklife Festival amona members ba county assembly ya Kisii na barobwo tokagende somoyegoyo orenge bwengencho mono tokaira agachikworokia igoro buna abagusi bakobacha egware boigo inkamokonya koroberia African Stone Talk Symposium aiga Kisii University asomo chioito ogusi ya bareta mu ababachi koruchinse chia isiko na baria bense ya ito ya Kenya
eliogosanga na gosemania igoro yegasi ya stone carving. Ntumanyite obuya bwa egware yaitu na amagenderero rigena ryaitu riatoreteire iga Gusii mono mono South Mugirango etaoni ya Tabaka ase okoiywa. Pole sana abantu baminto, Nyasaye tigaba oboremu engakieye tokumurera omunyankongo ito. Abantu baminto ba South Mugirango, abantu baminto ba Tabaka. Oyo iga n'omuntu omonene, omuntu bw'ekisemi, omuntu osomete, omuntu omanyete stone carving, tigaga Nyasaye amoko akonye familia yaye nere sagenda na Nyasaye. Mbuya mono Nyasaye abaseseni mwensi esimwaika. Noyo kabiri umugabane we county ya Kisii Omusike James Elvis Omarva Ongwayo gotomengora yabene kimo cyase family ya Elkana Ongesa. Kolende chinga kichicho nigobo igo erombe ya baraibo na barai na bigo ababwataniwe kyama kya Orange Democratic Movement ODM baikirana ase county ya Vihiga somo yegabo gwakangambye mono gochya somo senator wenseme yo Peter Ososi oyibo igo chorokoba gati abatenelebe kyama kya ODM asomo gavana we county ya Kisii boigo abagati ya bali baikira no Omusike Paul Simba Arati asaboigo esokia na korwa chingwa na sateba bosio bo bachiro bo mwaka 2027 na ikyamagia ODM nigo kebangirikima ochukene kyangangoro skere serikali ga sense ya Kenya. Kwa kuwa deputy party leader wa chama chetu pamoja na mimi na mheshimiwa Abdulswamad, nataka nilete apologies za mheshimiwa Abdulswamad ambaye ni deputy party leader mwenzangu na yule ambaye baba ameachia akitishikilia kama party leader Professor Anyang' Nyong'o. Wangefika lakini walikuwa na shughuli kubwa. Pili, mimi kama deputy party leader baba, ukiwa hapa, kazi yangu sio kazi ya chama kingine chochote, ni chama cha ODM. Nyinyi wana ODM, nataka niwaambie mbele vile baba amesema 2027 sisi kama ODM lazima tutengeneze serikali. Kivyo vyote vile lazima. Kwa hivyo viongozi wetu kutoka Western, Nyanza, kwanza lazima tushikane pamoja tuhakikishe kwamba tumeenda mbele. Yakegima hino Omusike Paul Simba Arati ya masema kurase county ya Vihiga kwirana se moraibwense kwa mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto nigo bigeso keri chikolia lero na gochengera ogochoro kwa ko bumunyakirogo wobomo bwa chinse chigachi ya Africa ya mochago East African Community asabo igate banachikubwatana nane chinse chi orogongo kwene kyango bwa matobi yambrona bwo buncheli yankogendra bora senchiringi ya gega sense asorogongo East asorogongo Afrika mocha asebo igomori kito Kevin Onkoba aesokana gotwalia ni roboti hiroko bwati. Litko holia lero nigo omuraibwense ya Kenya Omusike Dr. William Samoei Ruto amona baraibande kurwa serikali ya Kenya kwanza banyakabaikirana ase kanisa ya Kimana imeye county ya Kajiado. Okwana chinga kecho nigo muraibwense ya Kenya Omusike Dr. William Samoei Ruto agokera ogochoro kwa muna omunyakerogo bwechinse cha Afrika ya mocha na kulira yogochia kwa kingango chibale kubwatirana amone chinse chiga elikwegendereria. Nimepata baraka ya ndugu zangu wabunge wa marais wa sehemu hii yetu kwamba niwe mwenyekiti wa hiyo jumuiya yetu, na nilisema pale ya kwamba nia yetu ni kuunganisha jumuiya yetu ya bara la East Africa. Asense mwende nigo Omusike Ruto aeria eira yogochia gukora obokabira na bwo kwa kinga ekerengagia serikali ya Kenya kwanza no gochikwana kinga babere bakubwatirana elikwana kinga abakenya bonsi babere bakonyora amagendero gwanchire konde gwansi gotayo. Nimesema hapa nyinyi ni wakulima lakini nyinyi pia ni wafugaji. Ni kweli ama si kweli? Na kwa sababu nyinyi ni wafugaji, mimi nilisema pale nyuma hatujashughulika sana na mambo ya ufugaji. And this time round nimesema tutaweka mikakati, tutaweka pesa ya serikali katika mambo ya ufugaji. Ndio mulisikia juzi tukitangaza ya kwamba tumepata maziwa imeongezeka.
Hata ile tunauza products ya maziwa kwenda nchi za nje imeongezeka karibu na shilingi bilioni 3 kila mwaka. Sensemo ya amagendero nigo omuske Dr. William Samoei Ruto abairiga kubanekeria amenyikuru ase county ya Kajiado bunaniga serikali wetera se wizara y'oburemi era chigokine sector y'obutugi bwetugo elikwana kinga abamenyi benseme yo babeire bakogenderera amo n'oburemi bwabo. Mpango ya mambo ya leather imeweka a lot of money in the leather sector. Tumeweka pesa katika mambo ya kupunguza gharama ya mbegu. Ile sexed semen, nyinyi wakulima mnajua, ilikuwa inauzwa karibu shilingi 7,000, 8,000. Sasa tumesema iuzwe shilingi 2,500 hapo chini, ile sexed semen. Na ile ingine ikuje 200. Ndio tuweze kubadilisha hali na pedigree ya ng'ombe zetu. Ile kitu pia inatuzuia kuuza nje nyama yetu ni magonjwa. Omo Prime Cabinet Secretary omuske Wycliffe Musalia Mudavadi negati ya baraibande abagenderete kuralia omorembe na kuburia abakenya kugendera kubotesia serikali y'omuske Dr. William Samoei Ruto. Ni compact ya taifa nzima. Kila mtu yuko hapa. Tunawaheshimu. Tulipotoka Arusha jana na Mheshimiwa Rais akishatunukiwa ile nafasi ya kuwa mwenyekiti wa East African Community, jambo moja kubwa sana ambalo alizungumzia kule ni kuhusu amani katika eneo yetu. Sio tu kwa taifa la Kenya, lakini eneo yetu kwa jumla. Onagalibwe bunge ya Senate omuske Jefferson Amakingi nikanyakaba ogukwanira igoro yogo cha monabo igobomo bunenchira yamo yokone kinga ensi ya Kenya yabereke gusuka kemagendero engana yanyakaba gekobwatesigwa amo n'umugavana bwe county ya Narok omuske Patrick Ole Ntutu. Serikali tuko tayari kuhakikisha tunasukuma kazi ambayo tulipewa, kwa sababu tuko na report card pale mbele yenye inaonyesha ya kwamba tumefanya kazi gani. Na Mheshimiwa Rais, tukiwa hapa kama wafanyakazi ambao tunafanya karibu na wewe, tunafurahi ulisema utapunguza bei ya maisha, umepunguza bei saizi ya chakula na kila kitu yenye tunakula iko chini. Kushukuru kwa sababu sisi tumehesabiwa katika serikali yako, hasa kwa mambo ya kasi. Kuroiga ase ensemo ya Kimana county ya Kajiado nchengoro kwa Kevin Onkoba. Yakegima mulikoito Kevin Onkoba ya masemo korase county ya Kajiado. Koirania aboiga ensemo ya Ukambani mukonyo maraibwenze ya Kenya Mheshimiwa Professor Abraham Kithure Kindiki igoboiga esokia na gotebe serikali ya bikiromo merobelio yogochkwene kyango keani na bigokorro byali goli bugmasaba na nchi. Huu mpango mpya wa afya ni wa kuhakikisha kwamba kila mwananchi kutoka tajiri mpaka mwananchi asiyejiweza ako na bima ya afya. Every citizen of Kenya must have health insurance. Registration into the universal health coverage, Taifa Care, is extremely important for us to make sure that our health insurance is no longer a preserve of a few people who have pay slips, but every Kenyan, from the wealthiest to the most underprivileged, is able to get health insurance. Every Kenyan, therefore, I urge you to register. Every Kenyan should work towards registering yourselves and your dependents into the new program. Also, I must admit, lazima niseme kufikia sasa tumefikisha watu milioni 15 ambao wamejiandikisha. Households, 15 million households. The target is 36 million households, possibly. So we have a journey to travel. NHIF kwanza ilikuwa na watu wachache. The entire enrollment was 9 million. Hii mpya Taifa Care already took off 15 million and the registration is 10-15%. So if we up this registration to 100%, almost everybody in Kenya
atakuwa na bima. Yakegima mwancho muri boga sukara chinga kyago na kutubwatia AMA semondo chama bolino na boga comment na boga kila kitu yenyu imefika hapa. Asante sana soko chara kulirega Tembe Television na chinga kichonsi na wikrabo notogwa kirumusumali ekyonga chinsenyeri tskuri ya sitali kemo yumutinyo 12 mwaka yega o 2024 boga tojara tskuri juma ewike yega boga nchiko kumanya na kokolentera engwana ya Getemba senchera ya benucha solibon spenekia ngamuro bolyogo na boga na boga kyonga wekekera ya sencheri ngekema tokubatra na AMA semo na Wilson na Makori kurwa sense mo imanyelelio. Asante sana bekura sense mo yakabiri studio benekenga chibicha ndio ile kera sencheri ngekema kurukwa uyo minto enoko chokinchin kurukwa brand sagine sena kusabiro toro tukovia na bego twale Monday guchiko cha kasenchera ingia. Bye bye.